Ćao svima i dobrodošli u novi vlog. Asija i ja smo krenule do grada, da idemo da pijemo kafu. Pa idemo na doručak. Pa čilamo u gradu. Pa idemo na ručak. Uglavnom ne vraćamo se kući. Ne. Outfit check. Baš jako iskreno. Prejako. I da, za sliku će biti svike. Jeste cool ovo što je u pozadnji mutno. Idemo sad samo kratko da se nađemo sa Dinom i Aldinom, jer Dino hoće neku jaknu da kupi pa da vidi moje mišljenje, šta reći. I onda mi uživamo same. Znači, gledajte koliko ima povjerenja u ovu torbu. Da je spala, znaš ko bi otišao? Ja bi otišao. 5 minuta kasnije, alaj reži vjetar. Situacija je loša, najvjerojatnije će rolj od kišurina. Ali mi se ne damo. Jebote. Stigle smo na doručak, malo jak doručak iskreno, ali ovo izgleda wow. Pomfrit. Kole, dobili smo kolu, ali ne znamo kako ćemo otvoriti stvari, Asica će otvoriti. Zove tu. Ovo je zabra hladno. Ova ovdje gospođa je kupila kafu samo da bi se slikala s njom, a pošto Asija ne pije kafu, Pogotovo ove jake kafe. 5 eura je bilo, ne izbac da ću mami. malo smo izašli u grad, ekipa, pozdrav. Noć je ostala za nama, ti si. Ne svađajte se. Mama, gdje ćeš ti? Za Njemačku. Eno ga Solkane, aloj ga Igoni. Evo Solkana! I prva toga Salki, ala Igoni. Mine i mama su krenule meni za Njemačku, u ovom trenutku pravi pauzu i voze se busem do mene, a ja u međuvremenu sređujem cijelu kuću. Nakon nekih 5 do 6 sati čišćenja sve sam završila, tako da je došlo vrijeme za topli kakao, skincare rutinu, dobru knjigu i odmaranje. Čekam njih 2 da dođu, ali one dolaze tek nekad iza ponoći. Valjda idemo dobrim putem. Tako da javljamo se kad dođemo. Evo nas, za neki smo možda 5 minuta kod mne. Ona je legla zbog Andiše. Ovdje Andiša spava. Ona nam je ostavila otvorena vrata. Vidi ovdje. Jel' tvoja Mimi? Hadi sıra bana. Mimi. Hadi itli bu bir.
Ko je ono? Ko je ono? Po komu meni došao? Puno kucane kakvi ljudi. Stodi. Evo ga bona Mine. Evo Minčev. Evo naše kokoščiće malo. Već u Francusku Havarija. Čekaj, Andika, stani, ljubav, stani. Ein Paket von Mama Silver. Ok. Ja. Šta je to? Evo od mene za tebe. Šta je ovo? Tan, tararam. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Jel me zajebala? Alo! Vidi mi pati! Nemojte me zajebavati! Ti mene pitala! Nije mi ni pala na To traje već, koliko traje? Dugo, jedno 10 dana. Pa evo. Nije mjesec, ali 15. Ajde bre! Ajde. Čak mi je outfit, mogu iskrati. A jesu dobre. Otkuda mi Ja jesu. Ma to je mamina ideja sve bila, ja sam samo naručila. Mali ti čačka telefon. Čekaj, ne veze, ne. O jesu dobre, topići. Gdje da vas zagrlim, duš? Zna se kako se dočkuje kad mama stigne. Evo sad ćeš. Nakon Andišinog spavanja izašli smo malo napolje. Znači, zovu tražim, Bože, otkad. I nađemo ovdje sirup od zove. Pa ću vam reći kako je. Pa nešto mi koji nije. Šta je ovo ulje, jarane? Trenutak istine. Ne mogu su kerozin, ne mogu da... Nema šanse. Pošto je Nina tek došla u Nimberg, Andika joj pokazuje put kući. Situacija je sljedeća. Bila majca crni grudnjak. Pas kako ćeš sjest. Šta? Jesi li? Da, ja. Samo joj ukucaj. Neće da treba pazi. sob. Masiram Mineta, opuštam ju mišiće, zato što je prije mjesec dana otprilike imala saobraćajnu nesreću. Pala je s motora. Ne njenom krivicom, to mi je rekla da je obavezno najavim. A što se smiješ, jebote? Baš mi počeš šta drugo masirat, otpade mi ovo ovdje, jebo. A još vrat. Bitno da je ljudi sve dobro prošlo, eto šta da vam kažem, umrli smo i oživili. Pa kaka. Trenutno je 10:30. Mine jede i gledamo debelog sremca. Ajde snima golubove pusata. I tako lagano u noć. By the way, umeđu vremenu ja čitam knjigu 9. novembar i predobra je. Andi se boji Minetove krasti. Da vidim. Volimo Klagiju nasred sobe. Jelo. Stigla je mama i okupirala kuhinju, dobro se jede, to se zna. U ovom momentu nam je pravila domaće rezance.
Skužiraj ovu bojicu između obrva. Skužiraj mene smežura, ne? Ajde ovamo, malinčka. Nema curcu osjećaj za orijentaciju, ali nikako. Au, autić je pao. Nove tike pa. A, daš mi tu jaknu? Možeš mi dat? Za posao, ja. A u jednoj pala jednu dam, najbolje da hodam gola. Nedelja je svanula. U srce me ganula. Ja da je nedelja barem, pa. Ajde, šta ko zna koji dan. Mati nam se poslala da kupimo hljeb i meso. A to jer moram Stigla je da pasaš. zima. Nagledati ćete se ove jakne. Ja, Nećete. U procesu je, čekam sniženje jedne Nike jakne, znači Bože. Ali neću još da... Ajde se zamijenimo sad za jakne da vidimo kako Ajde. tebi ova stoji. Ajde. Dijete. Joj, ovo trebam naopak obuš da ne sija na mene. Al furka ti stoji, Boga mi. Bond. James Bond. 007. Zora. Dobar dan, dragi ljudi. Danas smo u prilici da ufatimo Zoro. Zoro, molim vas, Zoro, stanite, Zoro. 1000 eura kazna što sam se popila na ovu malu nogama. Sad je 11 mjeseca. Sad kad sam ovo uradila, sjetila sam se mog brata Alena i Jasije, tako da veliki pozdrav za njih. Vojim vas. S kome ti šalješ? Urijedio. Efekat. I niste ni svjesni koliko vi sreće imate što ja smašljam. Danas će mi Amna donijeti, izvinite za ove boljce promjena klime. Amna i Dina će mi danas, kako se zove, donijeti odijelo za Halloween. Tako da bit ću Habibi, come to the boy. Vidjet ćete. Moram samo sebi još bradu naći. I jednostavno da pustim svoj čupamo video. Je li glupo to? Mo ne, šta svi imamo brkove. Nego onaj... Nisam čula zvono. Ružno snimaš. Pa gdje bo ona vloge? Ne može, moraš se skoncentrirati. Voliš ti burani? Ne. Ljudi, ja ništa ne volim. Ni ovo čak ne volim. Volimo ni male, skroz što nemaju košpe. Šta je skupa? Lane moje ovi dana. Lijep kup. Više i ne tuguje. Kupovina je gotova. Uzeli smo pola kile mljevene i pola kile mesa za gulaš. To smo sad komentarisali, onaj kako se zove, gdje je bolje ovdje ili u Hajbron, ja. Kakav je lijep. Kako si mankice, slatkice mala, slatkice. Definitivno, ovdje bi se čak i preselila. O, ide gas! Nimberg! Se zove ovaj dom. Meni daje samo da se ljeto vrati i to je to, znači ne mogu ovih hrka. Ljude koji samo funkcionišu kad je ljeto. Imam ja jednu drugaricu, prepoznaće se. Ona znači kad je ružno vrijeme, no ona ne može ni sa kim da priča. Apsolutno ne, znači, mene to toliko nervira. Druže, morate živjeti, duže traje zima nego ljeto. Idemo gaza, kopčaj se i hajmo. Otključaj. Neću nek nam ona otvore. Nema ona ključ je kod tebe Gdje se najjače. otvore ovo? Zdravo! Mimi, tako je. Opet? Pa ne mogu na isto mjestu opet. Idi ti u kuhinju da se ona sakrije. Jel tu Mimi? Ali nije mu jasno šta je ovo onda. Jastuci! Gdje si? Idi nađi mamu. Gdje mama?
Ne da iskočim. Nemoj Pusti nek te nađi. Ne mogu ljudi. Idi mama. A, vidio te, hajde. Ovo nije mi dobro, ali... Ovaj mozak, znači krv mi se sosrla. Sinus mi je pukao. Možda je to dobro pročeplo. Gledaj ovo, voda sama. Sinus. Vidi. Pročeplo. Dijete gleda. Noć 2, mama jede sendvič, mi mesimo i gledamo Karolinu. Malo morskog života u stanu Hankić. I doručak. Doručak u Rimu, zatim ručak u Parizu. Salata, pohovani patliđani, pohovana piletina i pomfrit. Kresek. Ali ovo. Evo ti. Sve što ti reći. Nema veze. Jedi, odmah. Molim! Garangače da mu doneseš ili nešto. What the fuck? Ajde, ne znam kako da odjavim vlog, gde malo zapjevaj.